enye kaketwa no na make say regards to this adi enso no egu ahodo o we part 1 nko part 2 enso no part 2 melakwa ode emunso obi ede ompo ma me emunso obi edi o table hu when the edutwem difference room high table for ni high table for nso no hwe no say me time me share no so mo bia be ko say breakfast be dey say lunch break say for am say hey di enra presentation number ye na forestry commission we na elusu nsase aye company de ye ntimi ngoro no mo sa be kan bi o say o mo ntimi ngura forest ni bi mu o mo sa be kan bi o ho ti sa de we mfa so bia ni ho e be ba so Sir John, once I do it, and I make us a papamua. Casa engagement we encore down there, baby to true adding. Baby operations, their friends, their communities now, man and a coso. You're engaging for communities no. No more because Omuna a draw Omuna Nims and your system in city or honum. And Oko Tran crying. Now, confirm ministers, nay MPs, Cotra or Brom, Omuni for more mutu. Friends say galani bi anaso mu di say adwuma ni bia we mu a book adwen no ko kire ye hia o mo fom honom book adwen e no mo ko kire me say MP bi o kra etu bi o na sase so ba no kra oni idea bia asu hawa ade no operations ni siko oni any idea bia eno anso otis on de ya ha yetu bi ana say ya sa na yakeka ne sa na no mo koye but see yenya kwan ko communities nim na wo ko engage community no a o meche say aha and say do any just say say o ye bibia na say community no get involved result the needed results are unya say uye to say uye project bi na say wa engage community no na afei obi antre na dwen na we ko gina na o yes o de be hye wo mo kon a eno ye beka say development mu no enya de eboa more development eno bia na koye ya o mo ko tra se more development wo mo ko tra se fa adwen so you need to engage and comfort down there o mo ade ne form no community na ade ne koso ho no ye engage wo mo ne ye hu why ntia o mo yes ade no and me see eno entry eno na sa adwen ni bi na the previous administration etna se a wo mo ka so ye nkofa drones ye training microphone na ye for drones e bi akire no na drones na ira drones no ene say minister we aba o mebu ho konta se drones do say na toye do say na ye adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi en kran sa brabo no e na wo hwe nie because uko na mu chabo me say na de be na me na IB brabe shey ti say adane ye koe na me ka cho se hwe uduru ho no a community no the moment o mehu se wo ba no a no ma hyase omo no ma draw mo map dada o community o nim ho so if you don't engage them omo yo kokwa asase ya wo be ko no aba wo be ba no ya yere free ho wo free wa no ma sa aba because approach na dey kono enye good approach enti e was say communities na you two sa mining we wo no illegal mining na e koso no ye engaging confo na wo no hanfo net wo no o masa asesu ye two sa afuma gudie no ene wo mo mu no ye engage wo mo because o mo na wo solution to the problem o mo na wo solution to the problem but ye kwotran kan ne san kan fo na kwotran wo no a o mo nim hwe. They have no any idea. Kempiski, Papa. About quite a first way resolve this issue. And I'm confirm peace me and send me better now. So more areas so no to be or Moncharging. I don't know much in a book. May say or open year or monk communities ninko engaging for no more. Omona no solution to the problem. Now nipa no ye adwuma no betumi a kire okwan a obetumi afa so die sia no kwa wo hia wo mfre no. Wo engage no. Now over there who solution out of the ye monka some ya from mama mutima de dead na so or chere kwan no chere kwan no nani baba no so no ba we so the from e kwa kon no ma didi
na ya we nam No problem. ni anum nsukrojin speaker nie because sometimes dialogue no dey you but the approach I dey dialogue no na ka me hese speaker say dem si nim no ko je microphone na was enuanom amosia ha dey platform here was enye the right place to discuss this speaker wo dey kana nim say wo dey we ade we dey kana nka ba ya ma no penka shiam nsembo pa nka me di gu fam na no pe ka me bonyo nka we no kra dey nka say John nka we betumi akoso a na me hwe whereby oma engage sa communities na wi o manya info kakra no na bi amonso makotena so na monso mohuni a etue mu ho no motumi afa adwene yi na we dey ye e form of na yi o mafirim era forestry commission for so mon sase no said the minister be kan no sa wo baabi ho mu ntimi mura na me say Akoma FM 87.9 e here dialogue na dia koka Ibrahim de bia on the central onya time no access bi enti no or impressed but Abi good morning. Yeah, good morning. Ade no ankasa de e wo se me ma akwa aba foforo so ho nti ma me ma akwa aba na ye nhwe se de eniema ebesi akọ yes Abi se bibia bokọ de Nyame ada wo afi de metonka bibia bokọ metonka pa etimi asori a yeah ye won kwan ye se wo apomdin de ye be de nyame ase ye de nyame ase Akoma FM na 87.9 Kumasi before se me ba dialogue no na man ka ho asem na nka batie fo sei ka mane o mani ni ya no pen dialogue me de no course wo de no course wo Kempiski ho ada ho asem hia me pa nti anopen na o se me ka ho asem kakra na ma ka ho asem time omo na omo koni ni amabo a yes omo ko spend your money sika yes omo ko spend your money sika enyo omo dia vice president Ghana ye sika nti omo hwe na white table ani ato omo pono wo atamfo matamfo anim Akoma FM Ibrahim 87.9 somehow o dey be so but o dey azo load the enkomo ani edi anope no maybe you take on that how our mind no manfo bi na machire wi aman sika ba ye say the revenue no dey enye the prime motive nti no kwano na ye say me ense no e kwano so say revenue nye motive e kwano so say na just as wait na nkasa ne sa de wo say nke yi free kwam yes ankrofo didi other than that I was say you blocky sa leakages ni nyina say de committee a minister ba governance agboja e ba or setting it up so mo nhwe review how an embassy kono nti over to us unse Sir John leakage ye block leakage na be bo because ya sin ya pan say obi say ye kwan but obi nso jiska